Ayaw nag-alanganin ba? Dili, ani Dol. Para makasudan ka, 30 lang kung hatag semana. Oh, 30 na lang kilo, 30. Pila mabayaran ni mo ani? Mag 5 kilos ni 150 ra imong mabayaran. Ayaw nag-alanganin. Mag 6 kilos 180 ra. So nahulog sa 180 tanan. Sige na. 30. Deal. Automatic timbang. Sudan lang ko, baro magyapon ko anggap ni maghasang, di ba? Oh. O palit ka tag 150 ang kilo diha. Maorang mga isda ah. Kuhaan ka pa ng hasang. Gi kapitanan. Oh, pila? Oh. 5 kilos. Ay, opot. Oh, sige, 150 tanan, 150 tanan. Oh, si Aro di ka matagbo na, stock na mo si mong rep. Oh, isa ka sulupit. 150 lang. Ah, bularon nimo, bularon. Pwede. Oh, tulay na oh.